Bili gosti Novog jutra, priča u okviru vesti, a da se mi vratimo ozbiljnim temama vezano za unutrašnju i spoljnu politiku. Bivši ministar lažne države priznao poraz, Vučić uništio Kurtija, Kosovo izgubilo sve. Videli smo i u okviru naših vesti tu temu. Seljimi kaže da je bilo predviđeno da Srbija prizna kosovska dokumenta i simbole, a to je na sastanku u Ohridu izbrisano iz plana. Pa pričamo o tome. Onda jedan put to padne u vodu. Prenose Večernje novosti, kaže ne služimo se trikovima, nema priznavanja ni članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama. Tema i centralna tema Večernjih novostija je to jedan od naslova, obećali Savez za multipolarnost. O tome ćemo za nekoliko minuta. Do tada idemo do važnim temama koje se izabrala za Novo jutro, a kao što sam nagovestila, pričat ćemo o ovom istorijskom susretu. Putin i Si grade novi svet. Informer kaže ispalit ćemo nuklearke ako Ukrajini date uranijum. Britanija najavila da će Kijevu isporučiti municiju sa osiromašenim uranijumom. Putin poručio da će u tom slučaju Rusija morati da upotrebi atomsko oružje. I evo već godinu i mesec dana traje sve ovo. Niko ni sanjao nije, jel da? Niko nije sanjao da će to iko trajati, realno. Za sve nas bili gosti Novog jutra. Težina, plitak čamac. Je li jedan bio stvarno neplivač? Da. Da li on uopšte došao sebi od šoka? Pa nije, još je čovjek, znači samo spuštena glava, vata se za glavu, priča sa ocem od ovoga nestalog momka, nema, izgubljen čovjek, znači on je u šoku. Znate, kad ste izgubili, bili ste sa nekim i izgubili ste najdraže prijatelje i kuma izgubio. Bio je deo te ekipe, ne znam, su nadljudske snage da je on preplivo, da je on prošao kroz ono granje, ono je Amazon dole. Kad su velike vode dolazi do nasipa. Znači on je i taj deo prošao vode, popeo se preko nasipa i ušao u naselje tamo u Krnjaču i ušao ljudima u kuću. Znači, pa vidi se one snimak, ne može da govori, on ne zna gde, ovi su mislili da je ili je neki narko ili lopov. Ali nekako odmah rekao, izgubio sam 3 prijatelja, kao da je odmah bio sve. Prognozu i kad je odozgore nevreme sa Save, ta salauka koja za pola sata napravi takav vetar, takvu kišu i to stane za pola sata, uz obalu se stane, sačeka se to da prođe i nastavite dalje ili ostavite čamac ako popijete na reci, pa odete kolima, taksijem, nekoga zovete. To su sve neke stvari koje... Ali ja sam juče i sa načelnikom rečne policije pričala o tome, takođe i on bio kod tebe juče i ti sa svima razgovaraš i sarađuješ. I baš sam pričala o tome koliko u našem kao mentalitetu da ne imamo taj osjećaj da poštujemo zakon, pravila, bezbednost. Evo sad će sezona, kad će svi biti na rekama. Svi će nešto da popiju.